Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алам жаратқан Аллах Тағала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир туугандарым, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын улуу сахабалардан Аби Зар, Аби Заррин разияллаху анху Гифари деген урудан Аби Зар деген сахаба мындай дейт: "Култу я Расулалла аусини." О Аллахтын элчиси, мага осият кылың дедим дейт. Аби Зар келип пайғамбардан осият сурап жатат. Аби Зардын ордуна өзүңөрдү койгула да, пайғамбар эмнеде осият кылат экен, кулак төшөгүлө. Кала усика би тақваллах. Пайғамбар Аби Зарга эң биринчи сага болгон осиятым Алладан корккун, тақвадар болгун деди. Фа иннаха расул амрик. Бул Алладан корку бардык ишиңдин башы. Фа иннаха расу амрика кулли. Бул сенин бардык ишиңдин башаты, ибадатыңдын да, таухидтин да башкан эң башы эмне деген? Тақвадан башталат. Алладан коркуудан башталат. Култу я Расулалла зидни. О Аллахтын элчиси, дагы зияда кылың. Болуптур, тақвадар болгондон кийин, Алладан корккондон кийин эмне кылайын? Кала алейка битилаватил Кур'ан. Аби Зар, Алладан коркуп тақвадар болгонуңдан кийин Кур'ан оку. Пайгамбардын үммөттөрү Кур'ан окугула. Ва зикруллах, Кур'ан окуй албайсыңбы? Аллахны көп зикир кыл. Ла илаха иллаллах, субханаллах, Аллаху акбар. Аллахны көп эстегин. Дайым Аллахны зикир кыл. Култу я Расулаллах зидни. О Аллахтын элчиси, мага зияда кылың дед. Алейка битилаватул Кур'ан. Я Аби Зар, Кур'ан окугун. Аллахны зикир кылгын. Фа инна залика лака нурун фис самавати вал ард. Сен Кур'ан окуң, Аллахны зикир кылуың сага асман жерде нур болот. Ва нурун фил ард. Кур'ан окуш, Аллахны зикир кылыш, асман жерде сен үчүн нур болот, жарыктык. Култу я Расулалла зидни. О Аллахтын элчиси, осиятыңызды улантың. Кала алейка бил жихад фа иннаху рухбанияту уммати. Рухбанияту уммати, жихад кылгын. Нафсыңды жеңгин. Аллах жолунда жихад кылгын. Менин үммөтүмдүн рахбаниясы, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн рахбания дегени христиан дилинде, башка диндерде үйлөнбөстөн Кудайга берилип өтпөйбү? Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн жеңүүсү жихад үйлөнбөй коюу эмес. Нафсыңды жеңип Аллах жолунда жихад кылуу деди. Култу я Расулаллах зидни. О Аллахтын элчиси, улантың осиятыңызды. Кала ла туксируз дахка. Көп күлбө деди. Жыртаңдай бербе, каткыра бербе. Фа иннаху юмитул қалб. Көп күлкү жүрөктү өлтүрөт. Ва язхабу би нурил вajh. Адамдын жүзүнө нурун, айбатын кетирет. Көп күлгөн адамдын айбаты болбойт. Көп каткырган адамдын жүзүндө нуру болбойт. Култу я Расулалла зидни. Аби Зар, дагы улантың, дагы эмне осият бересиң? Кала алейка бис самт илля мин хайрин. Аби Зар, көп үн чыкпай отур. Илля мин хайрин, бирок жакшылыктан токтобо. Жакшылыкты сүйлө. Жакшы сөз сүйлөй албасаң, үн чыкпай отур. Пайгамбар башка бир хадисинде: "Ва ман ю'мин биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау ла ясмут." Ким Аллахнын барлыгына билине ишенсе, жакшы сөз сүйлөсүн, же үн чыкпай отурсун деген пайгамбардын хадиси. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аби Зарга: "Я Аби Зар, көп үн чыкпагын, көп сүйлөгөндөн көрө көп угуучу бол. Көп сүкүт кыл, бирок чындыктан сүкүт кылба. Жакшы сөздү айт. Фа иннаху мараддатун лишаятин анк." Көп үн чыкпай отуруң, көп сүкүт кылууң шайтанды сенден алыстатат дейт.
Wa aunun laka ala amri dinik, jana diningdegi din işlerini atkaruga köp sükut kılıuң saga jardam berет дейт. Буттан жығылған турат, тілден жығылған турбайт дейт. Оозго келгенде оттой бербеш керек, ойлонуш керек. Ойлонбай сүйлөгөн оорубай өлөт дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп үн чыкпай отургун, көп үн чыкпаганың сенден шайтанды алыс кылат, дини иштериңде сага жардамчы болот. Бирок чындыктан үн чыкпа, үн чыкпай коюу. Акыйкат турганда айткан. Култу я Расулалла зидни. О Аллахтын элчиси, осуятыңызды дагы зияда кылың, дагы улантың. Кала: "Унзур иля ман хуа дунак, ва ла танзур иля ман хуа фауқак." Дайыма өзүңдөн төмөн, өзүңдөн кыйын болуп жашап жаткандарга карагын, өзүңдөн жогоруларга карай бербе. Өзүңдөн да кыйыныраак кыйналып жашаган төмөндөргө карагын. Өзүңдөн жогоруларга көп карабай. Эмне үчүн? Fa innahu ajdar an la tazdariya ni'matallohi alayk. Себеп дайым өзүңдөн төмөндөргө карасаң, Аллахнын ниматына көрөк шүгүр кыласың. Жогору карасаң, анда бар эмнеге менде жок, андаймдай өзүңдөн кыйын кебирлердин башпанеги жок. Сени алхамдулилlah алтысаның аман, ден соолугуң чың. Өзүң дем алып жатасың, демиң искусственный дем алган жоксуң. Өзүң жеген нерсең өз жолу менен чыгып атат. Жасалма бөйрөктө жаткан жоксуң. Сени бирөө жетелеп жүргөн жок. Сен жасалма тамак менен, укол менен тамактанган жоксуң. Дайым Аллага шүгүр кыласың. Култу я Расулалла зидни. О Аллахтын элчиси, осуятыңызды улантың дедим. Кала: "Ахиббал масакина ва жалисхум." Колунда жок бечаралар менен отур, ошолорду жакшы көр. Бечараларды жакшы көрүп, колунда жоктор менен отургун. Култу я Расулалла зидни. О Аллахтын элчиси, дагы осуятыңызды улантың дедим. Кала: "Кулил хакка ва ин кана мурран." Я базар, ачуу болсо да акыйкатты айткын деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я базар, ачуу болсо да акыйкатты айткын." Култу я Расулалла зидни. Осуятыңызды улантың дедим. Кала: "Сил карабатака ва ин катаука." Жакындарың менен карым катнашта болгун, эгер алар үзүп койсо да. Алар мени кабар албай, зиярат кылбайт дебегин да, жакындар менен, туугандар менен карым катнашта бол, эгер алар үзүп койсо. Култу я Расулалла зидни. О Аллахтын элчиси, улантың дедим дейт. Кала: "Ла тахаф филлахи лаумата лаим." Аллах жолунда бирөөдөн жеме угууду коркпогун. Муну айтып койсом, Кудай жолунда бир чындыкты айтсам, чындыкка чакырсам, паланчы мен андай дейт, пустанчы мындай деп, бирөөдүн сенин артыңдан сүйлөгөндүгү жамандыгына көңүл бурба. Сен Аллах жолундасыңбы, хакыйкатсыңбы? Аллах жолунда жамандагандардын жаманыдан эч коркпогун, сүйлөгөндөрдүн сөздөн. Кул зинни я Расулалла. Аллахтын элчиси улантың. Кала: "Тухибба линнас ма тухиббу ли нафсика." Өзүңө жакшы көргөн нерсени адамдарга да жакшы көргүн деди. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө жакшы көр деди. Пайгамбар бул сөздөрдү айтып койгондон кийин сумма дараба бияди ала садри. Кийин пайгамбар дейт Абузардын көкүрөгүнө уруп тургундай. Бул сөздөрдү айтып Абузар деген сахабанын көкүрөгүнө пайгамбар таптап мындай деди: "Я Абузар, ла aqla kat-tadabbur." Ой жүгүртүүдөй акыл жок. Акылдын эң жогорусу эмне экен? Ой жүгүртүү. Жаралышың жөнүндө, асман жердин жаралышы, кече менен күндүздүн жаралышы. Аллах Тааланын кудуретине ой жүгүртүүдөй акылдын жогорулугу жок. Вала варакал каффи. Вара деген өзүңдү арамдан, шубхалуу нерселерден сактаганын эң жогорусу бирөөлөрдүн байлыгына, малы мүлкүнө көз артпа. Бирөөдүкүнө ушу менде болуп калсын дебегин. Вала хасабака хуснул хулук. Сенин эң жогорку тегиң, кебилер уруу менен сыймыктанат, улуту менен сыймыктанат, сыймыктана турган адеп ахлактан жогору нерсе жок дейт. Сен сыймыктансаң, адеп ахлакың менен, өзүңдүн кулук мүнөзүң менен сыймыктангын, андан жогору сенин бир сени көтөрө турган даража жок деди. Урматтуу мусулман бир тууган, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абазар разияллаху таала анху мага осуят айтың деген осуяты бизге да осуят болсун. Бүгүнкү темабыз кулил хакка ва ин кана мурран. Я Абазар, чындыкты айткын, эгер чындык ачык болсо да деген сөздүн айланасында. Урматтуу мусулман бир тууган, ислам тарыхында Мансур
деген чоң халифа өткен. Халифа бардық мұсылмандарды башқарған. Халифаның жанында Абу Ханифа рахматуллахи алейхи отырады екен. Біз кім мазхабыдабыз? Абу Ханифа біздің жол басшыбыз, мазхаб басшыбыз. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Нуъмандың баласы Абу Ханифа Мансур халифаның жанында отырғанда, ва кана индал Мансур халифа Аббаси, бұл Аббасилерден болған халифа, қади, бір қазы отырып тұр. Қади деген сот, заманындағы қазысы отырады. Бұл қазы Абу Ханифаны еш жақтырбайды. Абу Ханифа Мансурдың заманында Аббасил уақытында қазылықты қабыл қылған емес. Падишаға қошамотчы болып қалайын деп, қошамотчы болып қалам деп қорқудан, қазылықты қабыл қылбастан илим билим менен алек болған Абу Ханифа. Жанында, қазының жанында падишаның отырады. Падишаның қошамотчы қазысы Абу Ханифаны бір қиыншылыққа салып қойайын. Падишаның алдында бір мұны падишаның назарынан бір түшірейін, қыжалат қылайын дейді, тағын мұндай дейді. Я имам дейді, сіз де чоң имамсыз Абу Ханифа дейді. Жетексіз алымсыз дейді. Иза амарани халифа биқатли имрин ақтула аматар райс фалааллаху мазлум. Имам мені сізге бір сұрауым бар деді. Абу Ханифа сұрауыңды бер десе, егер падишам халифа бір адамды өлтір десе, бұйрық берсе, өлтірейін бе же өлтірбестен біраз ой жүгіртіп қойын, бәлкім өлтір делген, өлім өкіміні беріле тұрған адам, бәлкім мазлум, құқығы тепселген болып қалбасын. Бірақ бетті падишаны бұйрығы тұрады. Падиша мұны өлтір деп жатса, өлтірейін бе же ойланып тұрып өкім шығарайын бе деп Абу Ханифаның сұрады. Қала Абу Ханифа рахматуллахи қарап тұрып, қошамотчы қазыға мындай деді. Әл-халифа әл-хақ әм әл-батил. Бұл сіздің сұрауыңызда халифа ақиқат тараптауы же батыл тура емес деуі. Сіз берген сұрауды падиша чындық тараптауы же чындық емес деуі. Ақиқаттауы же ақиқат тарапта емес бе? Қайсы тарапта болады деді. Сәлән суәл сағар ал-қалды мұхрич. Бұл жерде қазы өз ойланып қалды ме? Сіздің сұрауыңызда қазы чындық тараптауы же батыл тура емес өкім шығарып жатауы деді. Сұраған қошамотчы қазы ойланып қалды. Егер падиша тура емес өкім қылып атады десе, падишаның көзінен өзі түсіп қалады. Фақал ал-халифа ал-хақ. Падиша чындық тарапта болады деді. Падиша чындықта деді. Әділеттілік тарапта деді. Қал Абу Ханифа Нуъман мындай деді. Сен дайым чындық тарапта бол деді. Сен дайым ақиқат менен бірге бол деді. Падишаның бұйрығын атқар деген жоқ. Падиша ақиқаттауы же әділеттіліктеуі же тура емес пе деді. Падиша хақиқатта деді. Абу Ханифа айтты, анда сен дайым чындық тарапта, ақиқат тарапта бол деді. Егер падиша ақиқат тарапында болса, сен де ошол тарапта бол. Абу Ханифа рахматуллахи шыққаннан кейін өзінің шагирттеріне айтты, бұл қошамотчы қазы мен екі бұтымды байлайын деді, өзінің бұтын байлап қойдым деді. Құрметті мұсылман бір туған, сенің де балаң, қызың, жақын досың, кейде сені менен тартышып ұшындай тура емес іште болып қалса, сен балаң тарапта емес, досың тарапта емес, өзіңдің руыңда туғаның тарапта емес, ақиқат тарапта болған. Дайыма чындық менен болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде мындай дейді: "Унсур ахака залиман ау мазлума." Ағаң сенің бір туғаның залым болса да, мазлум болса да жардам бер дейді. Залым деген болса, біреудің құқығын тепсеп жатады. Мазлум біреудің құқығы тепселіп жатады. Bir туғаның залым болса да, мазлум болса да жардам бер дейді. Сахабалар мындай деді: "Қал я Расулаллах, нансурху мазлумен." Тура біздің туғанымыз, жақынымыз құқығы тепселіп, жапа чегіп жатса жардам бергенді білеміз. Фа кейфа нансурху залиман. Ал эми біреудің құқығын тепсеп жатса, залымды қылып жатса, қантып жардам береміз деді. Қала бил ахзала ядихи, қолыдан қармап тоқтатқаның жардам бергенің болады деді. Шул ішті қылбағын тоқтат деп, қолынан қармап тура жолға бағыт бергенің, жардам бергенің болады деді. Қулил хаққа ва инкана мурран. Пайғамбар айтады:
Абазар чындыкты айткын. Эгер чындык ачуу болсо да. Ла тахауф филлахи лаумата лаим. Уландысында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах жолунда элдин сөзүнөн эч коркпогон. Жемелегендердин жемесиден эч коркпогон. Себеп урматтуу мусулман бир туган, кээде чындыкты айта албасаң, акыйкатты айта албасаң, анда сенин заиф, күчсүз, айласыз, кошомотчу экениңе далил болуп калат. Урматтуу мусулман бир туган, бардык адамдарды разы кылуу мүмкүн эмес. Дүйнөдөгү мүмкүн эмес болгон иштерден бардык калайык калты инсандарды разы кылуу мүмкүн эмес. Кала берсе, улуу пайгамбарларда, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын эң сүйүктүү зат. Пайгамбардын да душманы болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга карама каршылар болгон. Пайгамбарды туулуп өскөн жеринен куугандар болгон. Пайгамбарга каршы жихад, пайгамбарга каршы уруш жарыя кылгандар, пайгамбардын канын төккөндөр болгон. Пайгамбардын да өзүнө жараша душмандары болгон. Ошондуктан сен баарын разы кылам, ушуну айтсам менен капа болуп калат деп ойлонбогон. Сен чындык тарапты болгон. Казы болсоң, мисалы, соттун. Өкүм чыгарсаң, пайдасыга чыгарган адам сүйүнөт, экинчи адам сенге каршы болот. Бирок өкүм чыгарганда бирөөдү разы кылуу үчүн эмес, кошомотчулук үчүн эмес, акыйкат менен өкүм чыгар. Бул жерде сен чындык тарапты болгон. Фатаваккал алаллах иннака алал хаккул мубин. Садакаллахул азим. Намл сүрөсү 79. Фатаваккал алаллах. Аллага таваккал кыл. Ишиңди Кудайга тапшыр. Иннака алал хаккул мубин. Сен ачык айкын чындык тараптасың дейт Аллах Таала пайгамбарга. Чындыкты айтып жаткан кезде, чындык менен өкүм кылган кезде Аллага таваккал кылгын. Аллах сени менен. Ахад табииндерден улуу сахабаны көргөн, сахабанын тарбиясын алган инсандардан бирөөсү Язид ибн Муавия деген падыша бар. Билесиздерби? Язид ибн Муавия деген падышанын жанында отурат. Бул бүгүнкү күн менен Язид ибн Муавия бул губернатор. Бирок халифа бар падыша. Падышанан буга бир кат келет. Ушундай буйрукту аткарасын, ишке ашырасын деп. Язид ибн Муавия катты алгандан кийин мындай дейт. Падышанан бул буйрук келиптир дейт. Буну аткарсам Аллах разы болбойт. Аткарбай койсом Язид менден разы болбой калат дейт. Буну аткарсам Аллах разы болбойт, аткарбасам халифа Язид менден разы болбой калат дейт. Хасан басри табиин, сахабаларды көргөн табиин Хасан басри мындай дейт. Bunun sözün altın tamgalar menen жазыла турган söz. Allah Taala seni Yazid'den saktayt deydi. Bирок Yazid Allah'dan seni saktay albayt deydi. Sen bul jerde Yazid'in razılığı emес, Allah'ın razılığın atkarıgın deydi. La ta'ata lil mahluk fi ma'siyatil khaliq. Mahluka başıyı yok. Halik jaratuvчуга günö bolgon nersede. Jaratuvчу Halik Allah Taalaga günö bolgon nersede mahluka başıyı yok. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim ve la hum yahzanun. Köngül burgula. Inna awliya Allah albatta Allah'ın dostlarına la khawfun alayhim. Alarga kıyamatta korkunuş yok. Ve la hum yahzanun. Elder kaygırıp jatkan кездери bularga kaygırуу, kapa bolуу da жок. Урматтуу мусулман бир туган, бүгүн күндө нифак эки жүздүүлүк коомдо көп таркап кетти. Аккат тарапта эмес, эки жүздүүлүк, кошомотчулук. Кээде аккатты айтпастан, же аккат тарапта болбостон, аттиңай кээ бир мусулман бир туугандарыбыз чындыкты айтыш аякта турсун, туура эмес сөздү сүйлөгөн адамдарга кошомотчулук кылып, ошо туура эмести колдогондор бар. Ошол кезде пара бергендер, паракорлор, өзүнчө жемкорлор иши жакшы болгондой, аларды адамдар кадыр бартап, кээ бирлер мен да ошондой болсом деп калды. Кулил хакка ва ин кана мурран. Чындыкты айткын. Кээде айтат, мага эмне дейт? Мен айтсам эле өзгөрүп калабы дейт.
Palançı aytты эле эмне болду дейт. Көрдүң го дейт. Sen palançı pustançı emес, sen özüңө жооп бересиң. Урматтуу мусулман бир тууган. Жалгандан, калпычылыктан, кошомотчулуктан алыс болуп, чындык тарапта болууга аракет кылады. Senin vacibin Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam deyip Allah'dan çınığı korsun, anda çındık tarafta olur. En negizgisi dağı Allah yoluna çakırgan davatçılar, ügütçüler, alımlar, moldolar, ilimdüler, tarbiya kılıçılar. Bulardan en moynundağı çoğun vacibi, mildeti, farzı hakikatte akta ak, karаны kara deyip aytu. Jana çındık yolga çakırу, tuğra emes yoldan tıyу, aramda aram deyip bayan kılу, tuğra emes nerseni tuğra emes deyip aytu. Бұл musulmandın negizgi alamat belgilerden. Ar birimiz özüge suraylı. Menin moynundağı milletimdi atkara bildim mi? Allah Taala moynuma jüktögön, Peygamber körsetken jol menen jaşadım mı? Amr ma'ruf tuğra jolga ündü, ve nahi anil munkar tuğra emesten tıyу. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde mınday deyit, bu hadiste uğudan burada Peygamber'e bir salavat. Men ra'a minkumul munkara felyughayyirhu biyedih. Men minkum. Kimsilerden, moldalar degen yok, imamlar, kazılar, muftiler degen yok. Men minkum. Sizlerin aralarında kimde kim körse munkar, şariatta tuğra emes işti körse felyughayyirhu biyedih. Kolu menen özgörsün, barıp toxtatсын degen söz. Fa in lam yastati, kolu menen toxtata almasa fa bilisani, tili menen aytsın. O bir tuğanım, mekendeşim, Kudaydan kork, bunu kılma, içme, jebe. Fa in lam yastati fa bi kalbi, tili menen de ayta almasa жүрөгүндө кайгырсın. Musulman bir tuğanımdın tuğra emes yolda körüp toxtata almadım, tuğra bagıt bere almadım dep kaygırıp dua kılıp Allah'ım tuğra bagıt bergin, hidayet bergin degende dua kılıp tınçın ketse ve zalika adaful iman, küçsüz bolsa da imanыңдын бар ekенine dalil deydi. Anam men aytsam elem ne bolot de, men özüm aman bolsam boldum da, men içmegenden keyin başka içse içe versin, men jebegenden keyin başka jey versin, men tarazdan aldabagandan keyin başka aldasam ne boluptur desең, anda küçsüz da imanın jok bolup kaladı. Urmatlı musulman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Bukhari, İmam Muslim öz kitabında çıkan sahih hadiste qalat Zeynep ibn Cahş, Zeynep ibn Cahş, Cahş'tın kızı Zeynep ene özümünde deydi. Kultu ya Resulallah, enehliku ve fina salihun. Aramızda cahşılar bolsa da bizge Allah'ın azabı kelebi. Aramızda cahşı adamlar var eken, aramızda davatçılar var eken, tuğra jolga ündөгөндөр var eken, Kudayдын karı, Kudaydın bir kesepeti, kırsığı bizge kelebi dedi. Kala naam, izral hubs, ova, buzukuluk, ıplastık silerde tarkasa, jalpıga kelet dedi. Al hubs bu jerde zina menen arak içkendik. Ana men içmeymin, men zina kılbaymin degen menen kutulup kalbayt ekenbiz. Kudayдын balesi gelse jalpıga kelet eken. Urmatlı musulman bir tuğan. Sahabi Abazarga ne deydi? Kulil hakka ve in kana murran. Çındıkta aytkın. Eğer açı bolsa da, ova çındık sözü bul açı bolup. Birok çındık sözde aytkanda da jakşı bir uslup menen, jakşınakay jol menen aytkın. Açuudu dağı açuu çıkarmagın sen. Kalempirge kalempir koşmagın. Janıp jatkan otko 93-95 benzin koşmagın. Açuu çındıkta aytkanda jakşınakay uslup menen ayt deydi. Allah özü bizge Kur'an'da üretet. Faraun jerdegi men Kudaymın deytile. Ne deytile? Kalasa Egipet'tin daryalarda asından akıp jatat. Kalagınga jaşao berem, kalaganda öldürüp salam. Ana rabbukumul a'la, silerden en jogorу Kudayыңар menmin deytile. Kim bu? Faraun. Birok Allah Taala Firavunga davat üçün jönötkön kezde Musa paygambar menen Harundu Kur'an-ı Kerim'de mınday deydi. Taha suresi 43-44 ayet. Taha suresi.
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا Musa Harun bilen bargıla ekön. Kayga bargıla? İla Firavunga bargıla. İnnehu taga al çekten çıkıp ketdi. Adamlıktan çıkıp kudaylıkты davat kılıp ketdi. Men kudaymın dep başladı. Bar öldürgüle dedi. Moynuna alıp sal dedi. Atıp sal dedi. Yok. Faqula lahu qawlan layyina. Barıp ağa jumşak söz aytqıla. Kudaylıkты dava kılgan Firavunga jakşı jumşak söz aytqıla. Faqula lahu qawlan layyinan jumşak söz aytqıla la'allahu balkim yatazakkaru esine keler aw yaxsha Kudaydan korkor dedi. Ne deydi? Musa menen Harun Firavunga bargıla dagın jumşak söz menen ügüt kılgıla. Balkim esine kelip Allah'dan korkup kalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inne min a'zamil cihad dedi. En çoğun cihatlardan birisi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cihattın en jogorusu inne min azamil cihad kelimete adlin inde sultanin jairin. İnne min azamil cihad kelimete adlin inde sultanin jairin. Zalim padişanın aldında barıp çındık hakikat sözde aytu en jogorgu cihat eken. Al jetekçiň bi начальнигиң би шефиң би бетиге акыкатты чындыкты айтуу эң жогорку жихаттардан бирөөсү дейт. Бирок аны айтып коюң мүмкүн. Кээде урматтуу мусулман бир туган өзүңдүн жакындарың, досторуң көпчүлүктүн алдында кээ бирлер акыкатты айтуудан кыжалат болот. Азыр айтсам булар кандай кабыл алат? Менин досторум, классташтарым, группалаштарым мени эмне дейт? Чындыкты айтуудан үн чыкпай коркуп отуруу ал тили жок шайтан дейт. Кээде отурасың го классташтарың алдында мен динди сүйлөсөм эмне дейт? Булар эмне деп кабыл алат? Колхозник деп айтабы? Отсталый дейби? Ойлонбо. Чындыкты айтуудан коркпогун, кыжалат болбогун. Акыкатты айтуудан корксоң, анда тили жок шайтандан эч бир айырмаң жок. Abi Said el-Khudri radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abi Said el-Khudri Allah Teala ondan razı olsun bunday deydi. Kale Peygamber aytti. Kale Resul sallallahu aleyhi ve sellem ala la yemna'anna rajulan haybeten nas. Köngül burgula. Adamdardın aybatı seni tosup koybosun. En yakula bi hakkın iza alimahu. Sen çındıkты bilip durup adamdardın aybatından korkup çındıkta aytpay koybogun deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köngül burgula. Silerдің imanыңар чыныгы бекем болса, adamdardın aybatынан korkup çındıkta aytpay koybogula deydi. Ala la yemna'anna ahadukum rahbeten nas en yaqula bi haqqin. Köngül burgula. Adamlardan korkup çındıktan tosulbagula. İza ra'ahu aw shahida sen körüp tursaň, je güwe bolsaň, çındıkты kördüňbü, güwesinbi? Adamlardan korkpostan aytkın. Fa inha la yuqarribu min ajalin. Çındıkты sen aytıp koygonuň senin ajalыңды jakyndatyp koyboýt. Çındıkты aytsaň birөө senin başyňdy alyp koyboýt degen söz. Çındıkты aytuň senin ajalыңды jakyndatpayt. Wa la yuba'idu min rizqin an yaqula bi haqqin. Je çındıkты aytkan üçin senin rızkyň alystap ketpeyt. Saga kele turgan rızk da azayıp kalbayt. Senin okatyň da azayıp kalbayt. Aw yüzekire bi azimin. Bir ulu nerseni aytudan. Şariat aytudan. Ayat Kur'an'da aytudan sen korkpostan çındıkты ayta bil. Oşa çındıkты sen biröden adamlardan kork. Munu aytsam maga bere turgan aylyk azayıp kalat. Je kadir barkım düşüp kalat. De oylonbo. Çındıkты adamlarga aytuň senin ajalыңды jakyndatyp saga kele turgan rızkыңды azaytıp alıstatıp koyboýt deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Birok çındıkты urmatı musulman bir turgan atçı ulanıp turgan kezde de. Nege aytmadyň sen nasrenem jok ele deydi. Sen ne? Özüňdü nasreneňe karap jep çındıkты süýleýsinbi? Atçıwın kelip turabı, kuwançtasynby? Kaýsy jerde bolbogun hakikat çındıkты aytkın.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан мұны қараған. Аммар ибн Ясир деген сахаба. Аммар ибн Ясир деген сахаба, Аллах Таала разы болсын, яқулу мухбиран ан Расул саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбардан бізге хабар беріп бұл хадисті жеткізеді. Ама инни қад дауту фихима. Мен 2 рекет намаз оқып, 2 рекетте шул дуаларды қылдым дейді. 2 рекет намазда саждада қылған дуасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан не дейді? Бидуанка Аммар ибн Ясир, пайғамбар қылған дуаны мен де 2 рекет намазымда қылдым дейді. Пайғамбар 2 рекет намаз оқылғанда қылған дуасы қайсы екен? Аллахумма би илмикал ғайб. Аллахым, ғайыптағы болған илімің. Мен білбеймін, ертең емне боларын, ертеңнен кейін ғайыпты мен білбеймін. Аллахым, ғайыпты сен білесің. Ошо илімің менен. Ва қадратка алал халқ. Жаратылған халыққа сенің құдіретің бар. Ғайыпты сен білесің. Ахини ма алимтал хаята хайран ли. Аллахым, маға жашоо бергін, егер жашоо мен үшін, менің диниме маға пайдасы болса. Аллахым өміріме береке бер. Жашооыма береке бергін, егер жашоо менің диниме, дүниеме пайдалы болса. Аны мен білбеймін. Аллахым сен білесің. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي. Allah'ım eğer ölüm men üçün жақсы бола тұрған болса, ақыретім үшін, динім үшін ölüm маға пайдалы жақсы болса, менің жанымды аманатты алғын Allah'ım деп дуа қылады. Ас'алука хашиятак. Allah'ım senden сұранарым маға сенен қорқушы жүрек бер. Бенделенме сенен қорқойын. Фил ғайб ва шахада. Елдің алдында болсын, ғайыпта болсын, жалғыз болайын, сенен қорқуды насip et. Ва калиматал хақ фил ғада ва рида. Мен айтай тұрайын дегенім ұшыл жер. Аллахым, пайғамбардың сөзі жана Аммар ибн Ясирдің дуасы, Аллахым маңа чындықты айтуды насip қылғын, атчы уланып тұрған кезде де, қуаныш кезімде де. Вал қаста фил фақри вал ғина. Қаст ортамчы болайын, байлықта да, жоқта да. Валаззатан назар иля вajhika. Қияматта сенің жамалыңа қарап жырғағанды насip еткен. Сенің нұрыңа, жамалыңды көруді насip еткен. Урматты мұсылман бір туған. Абу Бакр Сиддиқ, Аллах Тааладан да разы болсын. Калиматул хақ чындықты айтты. Исламның башында чындықты айтудан еш нәрсе тосқан жоқ аны. Бирок қанчалаған қиыншылықтарға душар болды. Денелерінен қандар ақты. Дин дұшмандары қанша ыза берді. Бирок Ашар аль-Мубаширин 10 сахабын пайғамбар бейішке кірет дегенін 6-осы Абу Бакрдың сөзіменен иманға келген. Пайғамбардың даватымен емес, Абу Бакр Сиддиқтың даватымен иманға, исламға келген. Урматты мұсылман бір туған. Абдулла ибн Мас'уд мушриктерге Құран оқызайын дейді. Бұл мушриктер имансыздар, Меккедегі кафирлар Құранды оққан жоқ, кім оқызады десе? Мен оқызам дейді. Жоқ, сен барба дейді. Сен туған ұрығың жоқ дейді. Жақындарың жоқ. Алар саға жамандық қылса, қол көтерсе сені қорғай албайды. Bir туған ұрығы бар, аны қорғаусы бар, адам барсың дейді. Жоқ дейді, мен барам дейді. Келіп Ар-Рахман, Алламал Құран, Рахман болған Алла, Құранды үйретті. Ар-Рахман сүресін оқыған сайын, мушриктер келіп қаншаны савап салышты. Көзі менен мұрды айырбасы болбай қалды. Көрбедің біз сенден ушынан қорттық. Ошон үшін сені барба дедік. Қаласаңар ертең барып қайра оқызам дейді. Чындық Алланың сөзін оқызам дейді. Урматты мұсылман бір туғаным. Суфиян ас-Саври рахматуллахи Ибрахим ибн Адхамға, я Ибрахим, ис'алиллаха ан яқбидана ала таухид. Суфиян ас-Саври Ибрахим ибн Адхамға айтады, кел дуа қыл дейді. Кейде біз азы бірімізден дуа сұрасақ, дуа қылшы мен ішім жүрішіп кетсін, дуа қылшы мен содан болып кетсін. Бұл Суфиян ас-Саври Ибрахим ибн Адхамға айтады, дуа қылғын, Аллах Тааладан сұрағын, Allah bizde tavhid yolunda, iman yolunda, İslam yolunda canımızda alsın deydi. İmanda beken bolalı. Tavhid Allah'ını жалғыз bilgen yolda bolalı. Hakikat yolda bolalı. Бірақ hurmatlı Müslüman bir tuğan, hakikatta aytуу үшін, hakikatta yolunda жүрүү үшін, саға түрткү бере турган, сени колдой турган кейбір себептер бар. Анын биринчиси, я ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fasbutu. O imanды бенделер, силерге карама каршы болгон, каршы пикирдеги адамдарга душар болсоңар,
Fasbutu bekem bolgula jolуңарда. İmanыңарда, tawhidde, İslamda. Vazkurullah, Allah'ını daim estegile. La'allakum tuflihun. Vazkurullaha kasiran, Allah'ını köp estegile. La'allakum tuflihun, oşonda iyilikке, жеңишке жетерсиңер. Анфал surası 45. ayat. Kede batıl tuğra emestin karama karşısa anın dengeline düşüp kalbagan. Musulman tasir berүүчү болуш керек. Tasirlenүүчү emес. Başka kovumga, başka pikirdegileriň arasına barıp, kar erigende erip jok bolup ketpeşin gerek. İmandan, İslamdan ajırap bolup ketpeşin gerek. Sen oturgan жериңде alma deyim dese, o şekilde Allah degen sözdü koşkun. İmanga, İslamga çakırgın. Alarga koşomotçuluk kılıp, anan men içpesem boldu dep içkenderdiň tosaytkandar aslında jakşı kişi bolup otura berbegin. Sen oturgan jerde tasir bere bilgin. Kebirler aytap, ustaz, men toyga barat elem, barak koyla, şarap koyla bara bereyinmi deydi. Tasir bere alsaң бар, ошону токтото алсаң. Umut kılıp otura turgan bolsaң barba. Oşol жерге барып, senin sebebиңнен, жанагы dastorkondon, stoldan, жанагы atıň өчкөн arakты başkаны alыска alsaң, kebirlerdi toktото alsaң bargın. Bирок oşolordun keyfine düşüp kalsaң, anda barba. Hazreti Ömer aytdı, ilzemil hak. Yenzilükallaha menazilel hak. İlzemil hak. Daim çındıkты bekem karmagın, Allah seni çınçıldardın darajasına, çınçıldardın katarına koşat. Yevme la yaqdi illa bil hak. Kıyamatta hakikat menen öküm çıkarılgan kezde hakikatçılardın tarafında bolum deseng, jaşoğunda hakikat tarafta bekem bol. Hazreti Ömer'din sözüne köngül bur. Bir peygamber'e salavat. İlzemil hak. Hakikatты daim özüne bekem karma. Allah seni kıyamatta hakikat menen öküm çıkarılgan kezde, hakikat menen öküm çıkarılıp hakikat taraftagı adamdardın katarında bolgun kelse, jaşoğunda hakikatty bekem bol. Çındık tarafta bolgun. Jaratan Allah Taala'dan suranarım barızga tövbe kıl nasip etsin. Hakikat tarafında bekem bolun nasip etsin. Tawhid menen jaşoo nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini okudan burada Peygamber'e bir salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. La imana limen la amanata lah. Amanatka bekem bolbogondun imanı jok. Ve la dine limen la ahde lah. Odasında bekem bolbogondun dini jok deydi. Amanat bugünkü sabak amanat. Çındık din amanat. Kur'an senin boynun amanat. İslam sak amanat. Paygambardın murası sünnet sak amanat. Amanatka kıyanat kılgandın imanı bolboyt. Wadaga bekem turbagandın dini bolboyt deydi. Bul amanat moynubuzga din жүктөлдү. Kelip jakşı, oba urmatly musulman bir togan, jakşı sözдөр aytılуусу мүмкүн. Keyde sözlerden tasirlenip iyilaşın mümkün. Közüңнен burqurap jaş agуусу mümkün. Biroq oşol sözlerge amal kıldın mı? Jebeşten çıkkandan keyin unuttun mu? Bul maselege oylanol urmatly musulman bir togan. Kelip ugup koyup, jakşı söz aytıldı. Mınday eken dep koyup emes. Jaşoğda turmuşka işke aşıralı. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Allahümme a'inna ala zikrika ve şukrika ve husni ibadatik. Ve sallallahu ala khayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amin bi rahmetike ya rahman.